شتی خوازن یعنی ام دوجه بلایس او که کنه با ملت دا بارش چه به امی خوازم چه باش خد چه نخوازم ام خوازن سلادی دمرتاش بردن آبو بردن به سوریه ام خوازن بارش کتیده تکبنا و دنیای دیوان حبسیه بردن ایدی بران مادایی بگرین ام وید خوازن ام دخوازن به سوریه ام یعنی او جوک من چه گاف تاویج نه جوی گاوی باویجن برا بس افشار بسکنن ام بیاد خوازن یعنی که تبیجن اما تبیجن بنیر وقتی خبردن به مرد بین تماما که دیجی که گاوا نویجن که مثلا گریلای ما چون او چک خوشه و تاندن او کرین هم دیسیجی که گاوا نویج که گرکانه او سنال نام نبینه من حبسیه ما ایک نخواش گرک نه بردایی بینه انا ما تشک گاوی نویج کدام امی یعنی می خوازن گاوی باویجن برا ایدی بس کردا بخابینه ام وید خوازن کزام برا بس یعنی کنگی بیم بخاب ام نه ایدی نه خابیم نه کرده برینه ام خوازن کرد ایدی گش بیاک بین گش شب شیار بین بس برا فقط وقتی مساکنه برا هر کس نه به جماع اید چی مره برا هر کس ایدی سری خابین کم وید في سراجي قال همي جي دي خبر داره بريد قوتن بش پردا خبردن و تن بسر خوا اقتدار بسر پارتی بتن سر خوا ویره و تشتی نباشتن قوتن نها اف سراج خبر همي قال جي همي پارتی جي همي پارتیاره هف دیتن کرن زیارت کرن قرار هلدان و کمیسیون دار خستن همي زیده جي همي ارینی لیدرنن باش لدرنن او جزانن گو یعنی شر ناچه سری سالای و 40 ساله 50 ساله شر یعنی شر ریود دبن شر نجبوی و باشه نجبوی ما بجبوی واج ضرر جبوی ما جی ضرره اواج دنی هدی گو شر ناچه سری گو دیالوگ گو هفدیتنه گو مذاکره گرک اف يعني سرعة ريفة هاري وخلاص ببي انسان رحاد ببن دايك رحاد ببن دايك تركاجي ويا كرداجي ويا همي دي زارو كواج كان عسكر بشتوان كله دبالك هاي تبي سرك هاي ديجيرينا حروت جنازة عسكرات تنده وداي فقي فقراء انسان قال كرد زارو كواج درفنا بشتوان أبي التلفزيون رياض بكي زارو كما إلو ناس بنا شيء كم خبره وب أو جوار يعني بشت كلن دلوا كلن جبهة سرن نخوازن يعني دي اف وقت برای سورش ولی سرش سواش و قرب کردن و تالان کردن يعني نخوازن دي چه به خوازن گو هفدیتن چه به انسانیتی و کافی يعني قلت كده بك أشيت لك شيء أنا بين كردا وتركا وكهفن أو شا أو حق أو قيد شاقينا أم جوي حقيد خازن ما تشكي زيدا جوانا خاسك أو زماني وهاي بلا زمان ما جيها به أي تمان هيا بلا أي تمار يعني يوم ما جي يا كردا جوك زماني دايك خاد برده خوا ببینن درس خوا ببینن مثلا همي دارن باریکم خوا کاری من خواهی ifade بکن چی خسته خانات زمان تن زانی دایکامت تن نزانی هر خسته که نزانی خواهی ifade بکن نخواشی خوا درد خوا کلی خوا بیجید و گرک الله یک پیره به یا زارکی پیره به یا ظلمه پیره به ام خواهید خسته خانات و دایره و رسمی دایره هر داری یعنی زمان دایکی کردی جهبه بزم يعني بحمد خوا كيف خوا ifade بکن ایشو کار خوا ری بینن ام وید خوازن ام خوشیت خوازن ام آشیتیت خوازن ام کاویت خوازن ام هیویدارن گو اف سرج باش در باز و کاویت یعنی تدعواده نخوشی نکوین پیشیه و سرکفتن چه بیش مهم یاره bir sürece gerçekten barışıt خوازن önce mesela Sarokime ondan sonra bütün cezaevime milletvekiliyan mesela belediyan van kaymayan davet ser mesela bu bir havayı mesela gerçekten rastı ben اگر درست به برای اشتباه خواهم سر مقاکن برای سراکی مجوی درخن بتونی سلحان دمرتاش اوی ملت وکیلی هم بلدیه همو برای امتخازن جی درخن یعنی بردانک بکنه باز بتونی جزای اویان هم امتخازن بردانک بکن اگر gerçek doğru diyeceksin elser dişin mesela diyeceğim için görüşmüşüm işte ben işte doğru açık hayvan az net ne binim yani ne bavarım bu an inancım bu an ne ama bahçeli yine dise hani davacı ortaya da rast da eknene nizam mesela
جمله تکیلی که خازی شیان گوت کی از جبونا وی سراجه یک نیزی از سی حباله خواب بگره به امکان خواب بچم یعنی هم بیا تعقیب دکن تشتی آبو باشه bence İnşallah işte o bu gerçek ve doğru bu. Ama bavariyem yapabilir ama bazı pek bavarını ne ama inşallah via bu dürüst bu ama gele merak diyeceğim gerçek mesela iyi görevli ver gele ki insan per bana havale hediye rahmet khadele bu per arkadaşı ki ben bu mesela çünkü cimya pitini gajma kelaman gotem hana kan dikran rahmet khadedi sad bemli bu ser ayla visabo هوال که مهجابون اگر gerçekten insan bana iro gererli verici der hayandır tici insan bana çünkü per değerli bu per emekda خوشکی بری شهید هبون ماردین حتی بو هم چون عرفای او دچون ماردین الله داتن عرفای مثلا لبر هبون یعنی پر دیار انسان بون اما خواهیم که بتونی با انسان ما دست بدن هبو دویندی بس شقا مزی حبیله منه اوزی جزا ویدیو 16 سال قدیه گازی عن تبدایه yani özü yani tetici şunama ev daha morardın ta gerçek yani mesela dece zulmiş ne ben hemen de evsine ber ama belli ki yani gerçek mesela vakatın bir şey bu niye inana ta bu çüme da çüm ceza evi çave var ne diye peçetem avdan bervan ders khasar masad garandan yani bu minavi peçam hamur raş bu insan habun gerçek ben dikkatim beni pelevanı gevan kaçtı bu yani vi emeği akvası dedin adabim ki insan mezi gerçek bir gele meraben em ders bedin havudu yani az amrımın ilk bir Kürt parti ama çebiye gerçek ev zarki xave men avedane atfazım ya hiç ne bizim mesela rojeki ava var roje avara mesela beyin yani basnek bu bira haben gel per bu eğer gerçek gava gel per bu devlet istirse gava em disse haben ام سه چهار هفته لو برسمر بانقیان دشنا لو ام گوا گل هندک بو پولج ما پرتره اگه بری gerçek پرانی هبو ام مثلا بالچه و ilçe دام ilçe مدا اینام بکه ام سیحب قاده خونلار بو ام سیحب genç کام هبو ما کتاب فروتن ما غاستات فروتن ما درگی دفروتن yani ما في همون ما بره پی به گنجارا ما کرم مالا نظام بدبون ایوار اینام که ما چاتان دفتن پیلخه ما تشت فروتن از آن مزات کم فانا برای گنجک şu anda ilçemde habi genciktina yönetici bile topnabo azani rahatsiyam şey bu yani az ana di parnaçımla jüri rahatsiyam yani az bir diyeceğim ki gelme gerçek bir dersen di bedene budu o dve ki davayı içe bıraqa bira nebze bıraqa em hemu hoşku brana iro sıra münasebe sıraviye yani ba insanı ma az viyat fazım ama ir vay bu ya ir disad be iro gerel verici der hayandır ciboy hediye haval geretici insan bana çünkü para emek da